da. La 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 la. La la. Oui. Over maru. Talofa, Mau Filippo, ma non sei fu manuia. Ja. O lima, malo sei fu manuia. La 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 la. La su taifu. Sei fu manuia, ni va con la fiafi, fa tain mafta mai. O fulole la ulu. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La Folole, soy Manuya. Ya Louis Kunwayu, Daisy, ya Solita Yoane, ya Orata Lata. Whatever you want. Yo, Mau Filippo, CKA, ya, Orisunga ya, Rosa Fengai, New Towa, Nasa, Mace, Toa Proud. Be na faya sautata, lo, I le tae ao nei. I le suafa o keri. So ma evala au mai. Fo I a pui mai. E ua mana le tata. Lo e liliu ai po ia o. Pe a mafatia lelo to ia tata lo ai. Pati fuli, soi fo manuia, a pelila. Ya, fafitain mafitamai, si o tato atuno. I na ua o ya o elei. Ta na e tatalo ai. Na e fai se faalelei. Nga ma le salua fai. Ma sei nga. Mele la waki fafitai. I manga loai e ua mana le tata lo e lili wai po iao pe a mafatia lelo to ia tata loai. Ya, o Aiva Marquez, o JSJT, Ana Vaiau, o Kelini Peko, o Leua Yelu, o Epikeo, ni wapu, fafitai mafitamai nei vai ngole fiafi. Ya, o banga ya fo ya siaka, maka ku fo le kusi pese siona le ngia fiafi. Moka au mai ai upu o le pese fitus fulima.
wa lang ka fa le kongulo leo wa faisi umio kere ko pese ya foi pese so fo manuia se uso ya Ace Crichton wa faisi umio kere pese se foi pese wo kele ko pese ya fale se ina folava fili melelei tonise ala ifata toiran yo o kareta salaa ya o oi ei bullets yo ya ritauli se fulu taisia talo fai o boy ole uso ya Rosalia Lafonga Maria Tala ya o kilinko peko ko kileofo ya matotero so tato tunu o levo que ko pese se foi pese ai ele ai se e vai lua ko inga e lua ko inga soprano o soprano ho lele mawalunga ma soprano pifa afa the man o su tefu o mais ya o tesi li ya alofa mon house sapulu fale se fulu after mafta mai ya o mauloto tuvalu ya sao ya eisi lava mai ko kere la usila la yo o fale lo tem o to alima siavao o vaonga tasi maligi ya o sililo soifo manuia o siavi i tea peto o mai ko inga o isala fai po i tumuane fa filo yatu o wosa fa fetai ya o me la nga ai ke o mai tau mai tu no foi le fa pe o kota ele masangi mo me peselo ne wo ke langa wo saud kal fo wo ke le nga pese foi nga le e pe pese mo me ko mai fa ili nga le ku kongore le ku la lo il melo le pese mai ale natural le me ke fa ku la ka kangi ale me runga ke fa ku la ke va ya ku ili or fa sa ho le pe wo le ka vide me ka vide pe ka war solo muri le ile va lo mo ka kangi ai wo ka wela le pese mana yo uposi pese le pena fai sau tatalo i le tae au ia o ai foi sesi sa halua fai masenga pe sa e ita iai ia pe ia o le tatalo matu atu i luma o le atua e mau ai fo i se se fa malo si au musumusunga fa le anganga pe se vai pu isu vai si o ia va vetai tala semu le vi ia tala semu le manga ia o le ala velo leo i mo me lo ma ku fo inga mar fa sala moli mai ya po moli bai alo faanga mai Hawaii au woi fa fetai lava i le tau mafuta mai langi samu o tulili lava si la mafuta mai American Samoa o mauloto tu vanu mai le wai lunga i le YouTube o Freedom Tofilau fa fetai la mafuta mai i Christchurch i New Zealand se mo ka fiu ka ilo ye langa o kere i mo se o ke la ku ka po kala me fo i male kako ulu po wa siata ngafi o ke la ku o kere i mo pe ngai se fa alinga a mele se ka ko por kala mengi o le mele uma sa ve ula o kere fo o usa ve ula le kama i mele le o le mele te TV fa sanga mai de le mo le mele fa sanga mai ka ule fa ko po kala o ke fa ingo ya u TV fa sanga mai o wa rifo sa ve wa ku fongi mai iPad se fa i me o ngala fa ele se ka ko por kala me kai lo ke o se le se ka ko por kala Wesley mangia fitu ma lo se fo manuia fa ta ma ta mai o saina tinai o Portland Oregon ai sole ke lo va ole upu ole upu le wa ma ya sia kai le yanga me wa foi mo ya kota ya ai ke lo pe ya wa ka muli kwa sia tala ka ngore upu le Portland Oregon USA so kasi yo lai mafuta mai yesu tato what to do o ratalata toa proud Jesus is the answer hallelujah o Maria Yohane o ilea lawa wakali mai nono wingo
o sa o wai manatua sa ka ko aso maro lo fo ipe ongi usila I mole aso o le famna tuina o ila tau na mali liu le tawa le ancient day ai peitai yo mo ko iska ko aso maro ya lan ka ko ona ngai oi ai o le ala wo fiu sa ve wo ko man mako fa akalele le fa akale vali vali la pato I luma wo sa ve u fa ka sia ko man fa aka ile ngia fia fili kausu e ngapo fa pe o fele me wo ya po fele me ko ka like solo o ngia fa akali ya Julieta taito ya se to fina Julieta ya ma se uso to ina ya taito tivoli ya tamali itais kolotita lua falemana to fa mau o pa au matamua pali anai fresa soi for Maria wapea po fea for meo o ka kai ka kiki makua leo o ka fada ia le kama kiki la kiki le toi loma tanu ya wai o ke fa fe kaya ya toi loma so se kai me ma ke fa fe lo ya toi marupe matasila e ma ke fiu ma ke fa ya ku e malo tet ku pipi ma ke fa malo pise makama wa fo ko kiki o se furka usanga makua toi loma ya ma o marupe matasila o Patricia Salahat o Precious o Vector Hila Taulanga Rose Tupola Ali Nuu Manoa le Mafaliu Sina Vili ya Salahat o Robert Cray o Sana Mavaenga make fiula masila make fayaku ya tanu ya tuiloma tulo wa sofa tuiloma papa wa makawe o ka ko fayaku yewo o tangata matua pa e sina lona la wao lele boy one mele ma fa tet o mai oi ai fai mai uso tole ole makua I ko akele o ka ko na fia la iki choi lin wong se kwa ko mai o sai mai lava hong sale panga tala lele suni ula filo nu o lano mose esekia la ulu o paina sua wa aila le wa maua me to fa mamau le fai male nga koko se va ai e ka ka like sole ai longa no la la ki o le fa ka ya ko inga malo ba ko el poka ya eso ya sa no tau ye se live foi fa pela e foi se por kala me le fia ya e na tau le live foi to fa vai malai ele la to fa to singa la fa ta si mai ai male fiona foi le ele li fai pule ya fe pule ai fai mata sua ya e pi ona ta milo tu ya ila ta milonga le lalo langi atoa le lalo langi male langi oi a wale fa mau popoina mai o le tatou tusi lulu yo lome Cray uso wa mai Robert Cray Robati Robertson o Fiona Lui ya mare to tele so tatou tunu se ka ko le YouTube Sia Oti Sefo Nicolao.com Rosa Feangai no Meneta Maluafou Leo Silve Leo Daisy o Susana Ati Muas sorry pa teu fa mo fale tonu fale o ino lo sofa aveao Yohane fa tai ma tamai o tu manu muipu soi po manuia o fa la foi mono Ati 7 o meita po le lenga sula samu wang tia o tam fai foi nesi fa ngaya ni mai tau fu so tatu turunga pe sia kota ye le fi fa kalo fa mai ai la fa nga mi nguke pe los full minute tatu te fa fe lo yai top round fa fe tai man to le e lua tatu fola ya tatu tala no ai o le la ke ka mo ka o Lisa Marie Hankin Manu Seui o Rita Roberts ma lor se fo manuia asosi wale o Tusa Ching Chang Lang oi se o to fine ya Anastasia Ahi McFall ia masiona ali fo ia posiona po lona manu ya Mark McFall o nisi o lo fa mo popoina le tulanga i le tatu a inga le fatu tu le tu sa mo tasi i se vai ngo Australia o ka kolu computer kolu mo me monitor ke kele e fa sanga ia Anastasia o le nga luenga ai au ka fa pia wa i mana tu isi fa ba ia le
Bo le oi fai ngar wenga o. Le ai. Fai ngar wenga le si monita la po. Or ka ko wanga fa upu fai le si. E kasi a fai anga ka mea fa pera ka ngofie nge. Yo, fa ngoe uba ko fa sanga le si TV o fa sanga ku ya ko o fa sanga. Ya le mele nge. Nganga uma o fa sanga ia o le lo ma se me ko yo. Ko lani o Paulo le ataua mei a vito. Le ula me a mei wa pe fo le pawa. Vai. Ele ko e pe ma ko pa. Ia vai ia ai malo lava malo le tau tua Anastasia ia ai mese fa mau popoina o tato fa mo boy io e au ale atua i tangata e mama mea la tau te faia io Jess Ray ia Winona Smith soifo manuia o Filippo Tangaloa fa fetai ia ni tau mafuta mai ile nei vaenga le Marcelina Brown Lani Tawanu le o se mai luma Paulo le ata warsa lunga tato YouTube le o sa luma sa sirilo so selo mai tua ma sia fiafiteo ya o tau maloto malo ma fili fa moana alo faifo Ice Hammer soi pomanuia ile nei vaenga le fiafi le o te fa minute ya tato tala no rola ia e lua ni nei mata upuonga o nga male aure le mata ngo fie na wa o le atatu tala no ina le fia fili nei ia e ona hava pe o le lo ka maki nge ai se kusi mai foi wa fu la ko mai foi male marka mo red wine yo ti nga le vava mamau ai o le nganga o le oe Emily Tino Vatasi le o se mare sa shalom iluma o Sonny Jeremia Loto Asi 684 le o se mai lumar sa vai ngalea tato felo ile ne fiafi mo tato tartara no nisi fo yo vai manuel elset teile mamalo so tato watu no le time pe ona ia sa mo nei le o to sful marvalo minuti ona talo le tu live balu lona haso Friday longa aso Friday thank God it's Friday. Ya, pe ona ya misi pati sene. Sila misa. So ifu manuia. Ya, pe ila tu langana. 747. Wa sui ho ni nei ngola wo vai. Wa ya fa ya 747. O Nick Paula o moala ne tia. Ya pe ila onga. O loa i Pau Ferretti, le fumo ula mai teisi la kou ka fio lai, o le peka faa sila o asaleli i Sara. Whawhetai mafta mai tato atu mun buli lunga on Facebook. Ia o Senara Pito ai le vao poto fotu singa o Pati Fiti Leilua, Tasi au Kuso Smith, Emma Semi, a kenese le lifano Emily Oka, BJK, tau mayava 5 moanga, to o apulu mafta mai Auckland, New Zealand. Ile leve pa, yo no kam faya, ko pirka la ngoa la ukamo o, ya, isio okay. Ya Canada. Elaine Vele, Philly Melele Tonise, Soma, Chiche, Elaine Vele, Alofa Fabai, o ngia ating leu, Jacob Lea, Tusi Pese. O ke mga ai to lau ne to swafa ya misi fo nei ile nei fiafi ya mo fo se stato por kalame o choi nefa tali langi malo o palepa voi lele o le mela nga o ke le lo por harka unga Anastasia malako vaenga e stadia o sia ko ingo tu loma wa sa tu loma sa monge ma ke fa ingo ma rupe mata sila pise makama ma ke vala awa ya papa ya po dad or kamala e pile longo le papa ele pile le longo le papa yo e se ale me manga longo e manga o fu le ya ko vala ku tati loma yo Jessica, my lord, se vo manuia la mafuta mai o Denmark, Europe, o kakafio lai. Eti, Taumaloto, Loretta, o Tahei Sua.
Ya o kele iloa la ya Anastasia mare marka ko au lango. Po le harka ungor kama Francis tole pai a manta. Tualongo le au Pepe Frost. Eoi. Ya le wa. Lus fun minuta talo on tato fa fe lo ifo nei pa ngona fiafi. E ya ni tanto no. Ya ona lo ya ifo ina ifo fuanga ifia turi nisi. Ya ai mai se la ka fo le lawa mawale pei. Lawa mawale pera. Le ala ua. Fa mai wo kuai le lai vale yo kota se yo se fa ka se fangu. Bai. E ko ya era onga va so fo. Si tau tu na fa kire na se tu alalo e tu atu au tafa o o tangata fainga luenga. Ya o Samu Wangtutia, Philly Nick Paula, ya o Maria Ioane, oi, Fenika Alama Junior, Tapu Manaya. Oi, tu langan na. Ele si lawa ma fau fau. Lai ngalo ya yo le so fau da onga. Lewo ka ngai fa manga ku. Tau tu na ya onga ne tatu fa na u so fau. Lu fo fa pele ele ya ele onga so fau. Ingalo ya oi. Fa kaula fangu wale me ayo da susa. Ai le se tupe na tambai tiri vai so fou. Se va ai se lato se lenio passe se o ile onga. Ia o se tupe fa ta o se lunch ile onga. Ia mana me fa pena. Ia mo sa lua ia pe si foi. Ia fa na fa malo se lo tino. Ia fa pe o lava fa so. Ia na me ku ai. Lea ua tos fulman family no te tale os fulman lua California pe on vai mai Ace ya Ice Hammer fala sao so i manuia la ma futa mai ngai Sililo ka viola suia liki ya ma ya vo liki 747 le ya o isa no mai le yoe fatuino le lafo o isa no mai le yoe au ese le ai o mano malo le fatuino le swafa fo po le ngofo o sio uso from Canada to Liki 747 pero ile ne fiafi ya Nico Lui fa tai ba tai kaku kalango kaku kalango e lua nei mata upu ya e ro tanto noa tatou te oi le hai so le vai fa mai fa ko le fa vale va leo kota vai le no fai kaure kasi e kolu e kolu ele lua fa merkala le fa merkala le fa fiki inga ua haru e vele umore ar fa fe ngai yo le ala wo umanga fai e kala ko inga male ei e alu ko nga ngofo fa le lalo fa tayo vai ma fai de kala fai wale lava ko le to na ya la lotu o ngisi fo yo le fa mai le lo makua kala ko inga le fai ala alu wakulo le ala e ula i ka mai ki le loku le wo nga lo kwa be se wa mo le usika le wo kwa be se longa longa solo au le sa sulu au fai le mingi ai fai le mingi ke lo ele makala kule ele makala kule le fai akua si fa finge le kali fa finge ro ko inga malo makua ile ko nga inga la kueva ai sasare ulu fa pa mai ouch ai vai le leu fa mai ouchi wakongi ro fa fi au wakongi ro fa fi au vai ouchi o vai ku ei wa ouchi wa nga mingi fa penga ke sa wen fa ro fa fi au wa mala adu le fa fulana e ula ko wa ma ouchi wa mala ouchi va mai mo kala ro vingi yala oi pule mai te la vai la vingi vai foi wo dei do vai ka kasi do ko foi mai va vingi yala oi pule mai e pule a kota tatu tala no ole mata upu inu mal fama sinonga ile so mai o se mata upu ele ia se fa mo na fatu langa mato fo mata upu to fine fo ya Lise Marie Smith ya na tala fo i mai nisi fa mo ina sa fa peona lava tu ia fama sinonga ona lo waso fa raile atatu tele on mata upu le o lo waso fa raile pe fo ila ona ia nisi so tatu watu no what o lo tu uana ya lato fo fuanga sa so tai mai ai ono lo waso farai le aya fa yasio upisi
ai mai se fo ia o se aso fo e fa avanoa le taimi o le uli anga ila fiafi au wale malanga mai tua o na yo uso o se uso o son fa tua mal fa nau e o mai o le lato waso le fa i lato fa taunga paulo le aso fa yo na malanga mai tua le ala ia wo le lava i fo i fa masnonga le tua fine ai na fate ia una wo so tai mai nisi o pa anga fa mo moina o mai so le kota o le vala au ngene mata po a rise nei tai au ia o fake ia ila ule tu lagana a wa lo ke lo o uni ile aso se fulu man to foi sa vala au fa si mam ta po malise ile aso se fulu lima o masina nei o perila le ala o tolo ila mta po ya november ta sanga nei ile aso se fulu malaiva luas fulu lu putasi io ai tolo le mata po alise ina ua fa pe mai leo tu atu se taimi se i wha mai a ia lato mōlianga. Heoi. O tala leo na whai luma whamasnonga tau wala le sunga le li prosecutor. Ia Poe Junior Walesi. Po inspector, chief inspector Poe Junior Walesi. Ia e pei ona tu lai mo rei tua leo i laso se fulma le lima leo o le masina le nei o Aperila. Lea la, sa tolo ele mata upo to fine ya Lisa Smith, leo te mantua mai. Ile aso se fulo yuni ili tau sanga lava nei. Se ia wha mai a mai mo lianga ale tua leo. Ai peita ina mo se whamtalanga mai se moni mau wha mo ina sa wha peona ye wha msnonga. Ai sa talo sanga le lo ia ale tamaitai ya Lisa Smith. Ile wha masnonga ina ia tu umai i luma. Le taimi o le mata upu. Ia ma o se tūlanga le lei. O se tūlanga le lei i lo utare tonua. O se matua i tūlanga le lei. Ona o mata upo lo o lau o lunga, mai mana o mia ona so solo ina ia sa aosi le le whaafafonga le atunu. Ile sa i linga, bo o feo tati ai le o tonu o nei mata upo. A wai e pe ona o tatou, ona o mata upo wai luma whamstonga. Ai pe e mafua mai ia mōli anga o le tua whine foi. Ona o le tusi sa whapeona ia avea le ofisa le loia sili, ona ave fo ile ao le officer le ao le malo ya ole officer sulfainga e pe officer o mai ana le na ave ye tusi le tusi le alta mai tai tu stala ya Lisa Smith yo le la o le na vala awana le la le la vala awana le live from snonga fa tu malo man tu o morianga e vala au lalo from snonga mo lalo yo ele au sia le malo lo sio morianga nei i se tūlanga i whaono wala aua i lunga whamsinonga maulunga. Eoi. I se talala mai siau lisi sa whapeo na i tai mōli noo i le malamana le la wau tele i lawa i whamsinonga. Sa talo sanga le lo ia. Aiore talo sanga le lo ia. Are tamaitai o lise ina ia tu umaile mta upuse i toi re-mention. Ia lai peo na yeiri tai au na le la. I luma o whamsinonga whaitu malo. Ile a fionga tamaitai wha amsino ya kalasa saanga ato. Eoi. I se tala lata mai la ile mata upu lea. E se fulu ma le iwa. Additional judges. E wha sanga ya lise. Lea sa wha pea ona toe ngina i fwoi to tonu ar whau potu wha amsino. Mai ile tua leo. Se fulu ma le iwa mo lianga whaopopo. Eoi. Mai i le tua leo e whaasanga i le tamaitai. Sa whapera sa whina on tanga ruanga tawala i lato prosecutor. Whapera sunga i sukom sina le sa whapera ona tūla i mori tua leo. Pole mea ayo o whaatawhanga se ngase ia nei tamari i fo i o alo ma whanau le atunu. Se i le ia wai pe o tatou masani ia pe to ia la au i la uia va ia i wai o me vapia o la to ia voi lugar pulenga i tele au le va ai foi le ma ai ia e le vapia o vai atu e fasa ai wa fate ia i le vapia mai o le sunga i le komsina lango ia le sa vapia ona se o ia le prosecutor ale mtanga luenga malo ia por sunga ia tu lo lava ni swafa matai fo yo o le voita mali leva sila fia fo le ta mali ia no men le taimi fo mato nga lue
ia a o mato ia ile prosecution on matanga luenga o malo ia inga kaimi o ko fenga luenga nge kaimi ka kilo ko fenga luenga ia wa suya ifo inisio fainga fa vai e lima ta ina inga luenga matanga luenga yo awo ke ina ino fai mai o le sunga ya no me tu afale le sa se e fai ma o ia le sa ave ma prosecutor ile mata upu le i lumo fam snonga fai tu malo ile mlamba na la yo ia ele masani o tupu ya me awai o la tu ia wa ave ma tai o tanga ruenga ia o la tu ia o la tu fai va a lofi au uma ona vai wa uma ona vai ia i fati no o la tu ruenga ia e pio tu la na e ma tofoi e o le o isi prosecutor ia le wingo la tala le o le lo tsal no tu ia le la tu fina wa mata upu no fam snonga e ia ai wa na te ia wo so se fisi fa tupu manatu i lo uma fau pe ai se hapo le mea wo fata fanga se ngase ia i la to masani ona apie no record e fai masui ona tanga ruenga fi na wa fai lan tanga ruenga no fam sno yo ya le wa awa ia ile sunga ya no men to afale ia ai le faina le vainga o le ran va pe tu le wa mai amorianga ali tu le ma la to la no fam sno ngan mlama la pe tai na te ena le loia tama ta ya lise ya na te ena le tulanga le ma ya talo sanga ile fa masnonga fa mole se ku ma se kai mia vango o le fa kwa o ma de kai ngi fa to atau di mai na le loia pe fa to atau di mai na lise malana loia ia pepa yo morianga phone nei e se furma le iba awae ole e pei ole morianga autua ia morianga e tasi le sa fa pe ona ngina i for time le i morianga tanga runga le fa sanga ya lise ole morianga le conspiracy to defeat the cause of justice mo me tau pulpulenga foi le fa sala vei pe fa se o puna foi ona ru i le di tam foi fa ali watu tulanga conspiracy to defeat the cause of justice ile mta upule ile maliu wai ole tu sitala e tamai tai po le tinatu stala ya sinava yana ya mo sila fia si tatu atunu ale winga la fa talanga ile toya ya e ane ayo isi mo dianga se furma le ival mtanga wenga malo pe ona ya ini malama na leila se furma le iva mo dianga fo leo ya atangia ilo ia mafau ile wa pe mo dianga ale autu ole o tau pulenga e fasa la vei pe fasa se tau alumanga o suenga ile mata o pol mari wo mata tu stala e peila o ingale e peila o ingale le sa ile amatanga se fulu iva le na oso mai fari masonga mase kau pulenga mase morianga polea morianga ia le ala na tal sanga ile lo ia lisen malama na leila ina ia toe tu mai se hava noa se tangai i molianga e fua i ai se tali ile fa ia lava se tali ali se i tu o inga nei po molianga nei ale i tu o leo e fa sanga ia te ia ma o leala na talia ele tamatai famsino e tai fa pe male tu langa le satu la i mai la mata upu le na mala au da so fulu limol masina nei man to foi pe fai pe le fai asa uloia o mea masani ai masiala o lo kai mi ako ale ko fa ngabrenga o prosecution pe faya pele faya sakaloia e ka kau lava o nga serve mai trial documents e ta tau lava ona au mai pepa o ta morianga ta te tilo iai ai ta tele pe to 1 week before o pe tolu aso por vai aso na ai le tu la ilu mo fam snonga fa sa study fam snonga e tu sai moria e fa penala le mele sa mo i o morianga sa vala au lu mo fam snonga fa tu malo tu la lo ia tau avel mata ele i o mai ni pepa o morianga i la lo ia ele i o mai ni pepa o morianga mai la lo ia o inala
se bo na matua yo wa ai le i le whaangau le malie o le tamata i wha masino. Ona o le tape nanga lea ale mtanga duengo malo po le tua leo i le tau a mea ina o ta upune i luma le wha masinonga. Eoe, lea sa ta tau wa o le whamtalanga lea le prosecutor na whaine na aso wha pia matou e le se lo ia mau. Eoe, ia ai pe tai, sa tula ia tula lo ia mo finau. Le ai pe le ai sa ta tau ona serve. Sir, mai o morianga, au mai pe po morianga. Mo meo information so ngai whamtalanga o morianga. Ina ia o tiru e fa penalan ta pule tai ona le la. Eoi. E fa te ia le tamata ilo ia malana client. Ia por tamata ia lise. Ile le ali ya e for se fulu iwa isi morianga fa popo al tanga luengo malu le malo. Ai tasi al morianga au tulenga morianga le sa fa peona watu e tula e numa famsnonga. Ma fa mawina ise tadia lise. Ta wala lana lo ye numa famsnonga. Ai petai. Lea la ua tolo ilma ta upuma ua talia il whamasnonga. Tamata i whamasino ia kalasa sa anga atoa. Le koe tolo i ole mata upu lea. Ile masina, oi ile masina, ile vai asofu, ia a masina. Ia, ai sa o hoi, a wa ole masina fou le vai, le sfaroile ole vai asofu. Lea la ua tu atu iai, ile asofaroile, le asolo na lua ole masina o me. Le sfaroile ole vai asofu. Eoi, le aso lua le masino me, i le afor se furu lua i le auli. E le tai au, ai o le auli. Afor se furu lua o le auli, o le aso faraile o lumanai, aso lua o me. Eoi, e peila o na, le uto e fatu langa i le tamai tai wha amsino, wha masinoga wha tu malo. E toe wala au ane mata upu lea, ma wha mawina i se tali alise, ta wala mai lana lo ia. E tu sai ma mo lianga nei, lea ua yeri se furu male i walona winga ua luas furu wai mo lianga. I le mo lianga sa wha pea o na adia e le amatanga. O tau pure pulenga. E wha salavei, pe wha se, pe mimilo tu, o a uma upu e wha o ngai. Ma o upuanga o mo lianga ia. O le fesiri. O le mea lana tau pure pulenga, ko a fia nisi e involvai. E ma fai se ko a kasi nga fai mai o se tau pure pulenga o kai ia. Fek voi lea. Wa o morianga. Tatou tala noa tatou ia i le morianga al matanga luenga. O le tau pure pulenga. E kolosi pe fa sala vei. Ia le ngā luenga. O le sa ilinga o le suenga o le madiu o le tinatu stala le sa va pe ona madiu e vas. E nasa tau sila fia le tunu. Tatou tala noa ai foi. O le asa o tau sila fia. O le mea ngā kau pure pulenga o se me fai skakas ko kasi. Po le me fai e ni tangata se toa fia. O le upu le o le tau pure pulenga. E pe ele aga tonu pe afa o ngā tangata toa tasi. Langa o le kau pure pulenga, pe o se mea foi lele e ka kaunga iei ma, e ka kaunga i sesi. O le kau fai yaku e le kau pure pulenga. Po le fatu leo tatou tala no fala wai, tere tatou le upu le. Tau pure pulenga. Eoi. O le kau kilo foi lele. O le a kongu ale le ango fale o le mele o tau pure pule. Po le mea, sa ka kaunga ko a lua pe ko a kolu ko a wha ngisi e mo lia fatasi malise. I le tau pure pulenga le fai mai ai. Wha koe foi. Pe a tatou tau muli le upu, ma le whaonga hino le upu. Tau pure pulenga. O le tau pure pulenga i lo tatou nunga na o au. Nei te o ese se fina ngalo si o tatou atunu. O se kau pure pulenga e le ngā skakas ko kase mwhainga iai. E ka kau lava ngā lua pe sili aku. Eoi. A waile mwhainga o whai aku o leo ke kau pure pure. Ngā wau. O le makua i sirele ave o le fale vale pe au whai aku o leo ke kau pure pure. O le hai. E ka kau ngā lua. E ka kau ngā iai sa upanga. Ka saungi. Ka saungi. Ngā ka pa i aku umal pusa skurimi ka aya. Wawa aya. E ka kau anga lua. Anga i lunga le ngu mela. O ka ngaka hea a fie kongon mela ka pupura. A wai pio mo rianga conspiracy to defeat the cause of justice.
ia tatou tu i numero tu la fono tatou ia na o le faaaliga o so tatou so tou finagalo ma so vai ia po so lagona faatauaa ae tatou tu i numero tu la fono o le a se tanga'i a le tu la fono i nei molianga auae wo vaai le sefulu iva lea ua laki la le kalosaga o le lo ia i lo'u lea tapitonuga ua laki la le kalosaga o le lo ia e vave vala'aulu ma ta'upu ana leilā ma talia i le fa'amasinoga auae iai lo'u talitonuga ana tu'u atu le mataupu lea ana fa'apea tu'u atu le mataupu lea i le aso sa fa'apea ona tolo iai i le aso sefulu o le masina o iuni e lo pea o koe o se lau molianga ae vaisi ka ma'ikaimi pu'upu'u from the 15th of April leanga vala'au ai ma mention ai le first mention leanga mention ai ma'au i le aso fianga i le aso lufulima sefulu lima o apelila sefulu ono sufitu suvalu suiva lua sefulu lua tasi lua tolu lua fa ia o leo fa'afetai lo toe vala'au ae alia'e mai loa ma le sefulu iva molianga ia ele fa'apea o fai aku abea e o fa'apea aku e le fekau i molianga le ai fa koe le e fa'atupu manatu ma to foi tatu toi foi mata upu foi ia va'a ma meili mo toi a mai i la por kala me ole e tu manu ai le tu longo mana tua wo le mai tau mai le aso na au mai ai le por kala me e fai ai molianga ale tu ole ole e nga au mai le por kala me nga e fai ai molianga le tu ole ole ma au mai ai loa mase mase polo inga ale fa'amasinoga ina ua talosaga leoleo e taofi le toe fai o nisi ala fa'asalalauga po nisi ala talanoaga fa'apea i luga o social media e po fea le platform e po taumaua mai ae koe vala'au le mataupu ola ale gau fai aku ai ai ona mea kogu lele koe fai agi live aua pa'i luga le lua selau moliaga o i le ave lo mafau kau ngefu la kiki vai o le mele ko po kau ngefu i ele se kau ngefu o le makua i piki ngefu le mele ya lo mafau fa pe au fu nge mta upo va ameli a fai o le live le so lufu lima nei o le masina operilla le wa au mai e mo lianga po ila to tangi la to na tangi e fa avai ai mo lianga mo ila to ua soli tu la fono po ila to fa sanga i le tangi fa maka ele kuwa i mo lianga ai peta o le mele kupu ila wa vai ku ai nga koe sa ili mai isi live langa i kua o ingala lenga fanga wai mo lianga ina ua toe tilo i isi por kalame alme moniaia o fer por kalame nga mafu ai nga o mai farekang o i o le lua fa o lea nga koe kau fai mai la boy nga ave so langona fa pesoli kina ba o i le kau nge foi la channel fai ngol mele a fai o i le nga fa vai i langona e fai el modianga tu ai lo i ting le ma se koi mingo kai pe mo me wa ka komi foi ngai mo me o vero nga fu au nga keke ro yo e ku e pe keke foi ngai yo le winga na la fam talanga le la lua se fulu ma le iva mo lianga fa popo ali tu leo e fa sanga i tamata yo Lisa Smith yo ma le o tal sanga le lo ia ma o talia tu watu le vai aso fo ile aso lua le aso fa ile aso lua aso lo na lua o le masina o me lua fe lo suma lima e vala awai ile afar suma lua le audi yo ya o lo ia pea ia tamata i ya lise i ya inga o te tala i tua ya pe ona masani ai i ona conditions pe ona masani ai ya artu langa na ia nai men fate i ai i mata opulea i le malama na la
ia le ngata o fate ia i le toe o atu ole o lunga ia te la tolu pulenga e sa fai i ia ai lo pole anu se pole se fai nga fa pitoa pole ia pole mea ina pisi pole mea na mamai pole alava ia ai o mea nga me paki ngona tanga luenga i le o e se kala kota i le o ia kuia ia wana se fa tupu manatu malangona e fa o Sofia le simta upu me fa masnonga te ena e le fa masnonga maulunga Samoa le talo sanga a le tama le au Mackenzie le pesenga le tu ua ai o Samoa mo Americana Samoa mo ana siaki fa fomai oi siaki fa fomai mo te ena le tu leo mai ua talia fa masnonga mata upu le lo a fieta malea fitu su fata usaka na tua ma se tamaitai ma se ali e to to ye la to ya o mata upu vo ile lesa fa pe ona mawai i masini i tai le official tute le ka ko masingi la le su e o loa ma me fa penga i le fa ono fa o fale me o tulanga fa la fa sai le so lu suru i vo januari tau sanga nei le na mawai ma fa ye tulanga su e kan tanga luenga malo malo ma o leo ma te ena ma losi oi ele tanga luenga o leo le tu ua i ta ma tu le fitu su fata sanga o le tu ua le nita ma o Samoa nei mo America Samoa i le tulanga mo ana siaki fa fo mai oi o le si vaenga sa fa pe ona alia e ane mata upu le fa pe mai ona o Samoa ma America Samoa ele o ia se fe ngai nga e fa ono au mai ai fa pangota sei se tu la i mori anga i Samoa nei lono winga ele o ia se tu langa fo ile le pe o tu langa na au mai e fa pangota ia pa atala le pa unga mai Australia ona fe ngai nga sa o sia le va atu ai pe ta yo va Samoa ma America Samoa ele se me fa pena luaku nge ya le fiku su faka usanga lea le sa ya o mai se fulu kilo kalama le aisa worth of 4.5 million Samoan tala luaku alama luaku ai ya sa fina fu ina na loia e mafai ona totongi e leta masitino tupe e fa mau ai le fa masnonga ma fa mausalia i lona to e foi mai yo ma lesi vaenga o lo o iai nisi e fa ono mafai ona lato totongi ma saini e tu sai male fa mausalia yo le vaenga le e to e foi mai ta malea i lona fa masnonga ai betai na te ena fa masnonga e tala sanga lea mai ua tua tuen mata upu le so ya September le lua fe lusu malima tau sanga nei mole to la wino mole mau yo ya apa pele tele tu pela inga fa yango ko gil fo ma ya sawi e silienga o le best choice nga fa le te ena fa masnonga tu ua yo Samoa ko gil ku per fo ma ya saw fo ma ya come here yo come here to Samoa Samoa fa sia ke ko inga ya ma vai po an fa la we la foto yo ya al me foi fa la kwa o ke fo ma kwa le van ka ngo fi nge me fa la fa sa inga nge fo ai do ma no ngo fa la au sa ko si so i fo le ko ingo me yo fa la au fa to i foi fa tu pu manatu i se langona vai voi mo ola nge ya ni kwa le van ka ngo fi nge me au le fo ko ai do va i fo ma ya tai do yai ya wa ma tu fo tama ya ai pe ono na fianga le i fa sim mai lo fa ma wina fa masnonga o se fulu kilo kalama le aisa o se aisa biko siri lang kele i le tala fa sol pito mata upu i luma fa masnonga i tala fa sol pito i luma o le fa masnonga o se tulanga i se fuala fa saina ne o le aisa pito siri na tele le la fa pe mai e le mafai ona tu atu le avanoa e alu ai le tamam tu afitu su fata usanga i America Samoa mo ana siaki ona iai se masalo mianga malosi li tua leo ya nei te walu atu ta mahalu i America pe alu i Hawaii awai pe o inae e anga iai America Samoa la tau ka kowe kele ale o New Zealand mo leo i Australia America Samoa ya e o sa o ai America le malotele Hawaii o Alaska ya ai afa pe ya o tatou na mafofonga na tere tu pera ainga fa pesinisi si le tutongi o pase sur fo mai sau
Io sau malanga mai Samoa nei e fai se siaki mo si tamalea ia e tali ai se tema e fai ai pe to la wai mo lianga mo li mau le e winga mata upu nei io ia o le tatou tala no anga muri ile nei afiafi kako kala ngoa ile o le ngai la umal pa inga wa makua ile loa ele aku vini mai le siko inga sika ko inga mga ilo makukua kau pangu mai ya kota fe wa fa hele o ki kar fo lesi o fa o le sele mele nga mai fo ilunga fa le nga wer ka ko milionga ya ke si mare lima ya milionga mare afa ko kogi ya ile kampangi mai usila o mai so er ka ko le o ki kar ka ko fo lesi fa se ta masi fa mon mo se ko fa mangingo mai se i fa mangingo la kiki mai se yo ka mangingo ko o le ala nga ki ka ke fa mai se le vaenga le le nga fai mai le vaenga la le au sikadi ai singi o le oyo o le forensic oyo o mga fire station ai oyo le bia they very simple ka ka fa nga ngai le ku ka ki ngai ka ku ka mama ki nga ma ku yo le winga la hom talanga wanga ngalo aku ka ko forensic audit forensic audit yo po le tato su enga le sa fa pe ona fatino ina se company mai ni sira le PTO wanga lo ki fa umingo le PTO wanga lo ka fa umingo le PTO le company le mai ni sira fa ka mi onga le kupe nga wa yo le pache da Samoa Arva siri, o fea mea wa mango koku ye le li poki lo ngambia. Le awa kapisa. Le awa kapisa ngei mea i le felautoa i ma le tūlanga i fe se inga i te tonu o vanga whai mea whapena. Le waka aia koi maraka ko forensic audit. O fea wa whai e. A wai se reporti la ta mai sa whapeona o toi turi loa i lungo le tala mua milia. Le sa whapea ona o le reporti sa tu e teipo. Ya October tau sanga lente nei. Pe ona sau noa le afionga min star o le vaenga tupe. Ya lau timu ia welese ba ai. Ai ni tula i na va o mei ang tupu nei. Ai pe tai ona o le fono o tai o malo tau pulenga le jokom. Le na faya mai sa mo nei ya October. O inala le sa whapea ma toi tu atu i maritaro sanga ale PTO po le vaenga le company le sa faya le fisosuenga. Ina ia toi au mai se taimi se i wha mahe ale le ia la tau report. Ma o lea la sa i le wha moe ma tuulo i le taimi o le whai unga o le tau sanga lente ni a December. Ai pe tai le tupu. E le tupu. O le ngei la mo o mai ai le kaimini ngei. E le ngata a wan mea monia. O lea na afe i eisau noanga a le tai o le tuangai. Ioi. A wai pe o le su o sa i linga lea. Se i va ai mamata i tu. Ia le whaati nonga o poloketi te tele ale malo. Sa whaapea ona whaati no i le taimi foi o le whainga malo ale hita pipi. Pe wai na manino lava whela flafua inga i tono pale mene. Ma sau no ai le tamaita i pale mi ai le nataimi. Ia fia mena ami mtaafa. I le whai unga tau sanga lea i whela flafua inga. E le o le anganga o le fia su e masei. Po le vaai po o yaini tūlanga na lape ai. Ai o le tilo i le whaatūlanganga o poloketi. E pei foi o nangalue ina mai e le lafo i tū. A o tūlai mai la tau le foi o le malo. I le tolu se furu waru tau sangan tūlai mai ai. Le vaianga wha upawhai a hita pipi. Ai lua se furu lua i tau sanga talu ona tūlai mai. Ia le sunga fo ia atu ila epa. E a vea ma pa le mia o le malo Samoa. Ioi. Sa matua i sa mala fo i le hita pipi malona taitai. Ia le tūlanga wha atu wai ana au mai o le reporti le nei.
A o lewa na masingari. O le ngei wale lopo fe wo o yai. Lea wale lopo fe wo o yai. Ai I mata upo lo yai tono le report oka. Ni maka upu I ngā maka ngō fie. E ta tau ona I loa le atu nuu mea ia. I lo utari tonua. E ta tau ona yai se sila fia o le atu nuu I mene. Ngei whapea mai la sesi o le ale ko fe au ko ki fia I loa I fuana ngā mea. I le taimi o le whai ngā mālo taluai. Awa sa yai fia mea le whai ngā mālo karuai. Sa yai le ati nuu le Wayne. Sa yai foi lau le mani e toa. Ana winga o whamtalanga. E ta tau ona I loa le atu nuu. I le kakaua. E o mea ngei. O mea kakaua I loa le atu nuu. Mai kakau o e yeri kakoa ia kako ke fia I loa I mea ia. E yeri kakoa ia. Auanga e whaapea mai se si e le se kako fe au. Or kangaka e whaiar kalanga. Or makua I le lopo fe e yeilonga ia mafau fau. Are tūlanga I mata upu ia masuenga. O le mana ia o le lisi tele. Na nga ia suenga ale PTO. Po le company le sa nga vaa la tu te whaere suenga o mea. Lea e sa wai le tia vea airport project. Le mla vale le foi le tia vea. O lesi o le kako limas furka la foi le stimulus for national ID. Le nga kofu lima se furu mai. Ma kufa marka lima se furu nga la e. Lai pepelo o finge la ikikira. Ngao ngar kupe. Ngao ngar kupe. Ai ole ale kua aku, ole ase ngai se mafu anga. I kua aku, ole ale mele I kua aku le lima sefuru renga au mai. Before the election of 2021. Ai le fai ngā palo kwa lu olo kasi. Ole mela ngā le fisiri ngi. Ole mela ngā le fisiri ngi mafu. Mai sala ngā fisiri. O or sik sengi sa moa. E ka kaunga ko I loa mea ia. Le kako ai ti lenga sau e famer pu e oka wa pu e aka ki nganga o mai au le vaenga le o kika nga kaimi o ya funge ya le vaenga argu mela fa mau nga kaimi o la ka ke parpalar fa pa ungo ka koko ai ngo mai apu e ro kaka makufa marka ilima se furka la nga oi pepe nga mo wala ko ka ilima se furka la o le Sheraton hotel o le lisi o le Samoa le kampangi valele o le fale farpui fou le tan malala man moteri salafai le farpui foi savai ia o le nupi fa I sale longa I savai o le officer vai o le sawai le si vai nga tonu wale le sawai foi langa to telo le tunu una fisili tele le tunu una fisili polane wale ka ka le officer fa nga paloko se vai ai si fale ku pumo mo male kupe ngalwai ola ia o resi ngā rela vea I le mena officer fa nga palota o le Samoa National Broadband Highway and School Net project o le si mele o le underground cabinet network arrangements mahenga o sotainga Satitoa Port and Wharf o le Satitoa Wharf le wafure o Satitoa pa ia vaenga ia sa fape ona au mai le sa fia tuli matai le tunu po o le se report le au mai suenga ar kampangi le wa roiga ko milion ar ko ngi ane le po fe upa u yeli po o le kako va ale nga fangua le nga apili sa vai le sa wai ia o ko manga kua computer vo ia le o ko manga kua computer vo ia le matanga luenga o nga luenga
I le vaenga le auti. Lenga o fa ko kai ko su wafe. O ko man ko computer. Lenga mai lunga le autu stala. Lenga au mai lunga le autu stala. Inga uani ya ele reporti. Su enga ia. Al forensic audit. Kua I ke loe. Ke fai yakura ukala. Ngapa kua I ka fa alongo ko ka ringa pe I. I le kau ngi ko nga computer fa pe. Ko se fulu wafe. Ko se fulu wafe. O ke masalo le seki a koa le fa sanga ia le tua fine ya Anastasia Medford. Ai longa a ko se ai wa fia fa manita ya wa uma me ko ki ai. Ai longa a ko se fa fe sa bo pe di ma fe sa bo. A wa ka ke ile le ali ya e mai computer ya va ngam tanga wenga ngal wenga ai va ngal ati. Ko se fu wa fe ile computer. Oka. Oi. Yeah. Pictures of 2 vehicles from Scholastic. Book for Misk. Tavale ye lua leo lo ye susu engalia. Le a fia man susu engalia. Alim tangal wenga wao. Oi. Ya. O le fapi inga. O le afi I fale la taima sa matau. Le lua fe suiba. I le lua fe lua sfuru. Oi. O le si vaenga. O le si vaenga. Ela kwa baba ya ku ngai memang ngai ia. O le vaenga le port le faya mo me tau fonga. Oi. O port le faya tau fonga. O ngal wenga le malu. Ka ko fo ila. Ile meka ki o foi. Ile ngal wenga le nga foi li pe. Ile fale foi le e ngo foi ka si soi fua yu kai mo ko. Le nga ngo foi fo mai. Le no foi fo mai mto tua. Le nga yer kampangia le sa ave ma mitstar. O fato anga ile taimi o le pai inga talwan. Ai la ko mawale nga luenga. Ile se lau mo ile fia se lau wafe ea. O lenga yai ofa. Toru suru wafe. Fast suru wafe. Ai maua ele konkalake. Ai murmuri ane fasi suenga. O le yai matangata. E tau yai tangata ni. Conflict of interest. Le a fia I. Le yai lako wa fianga mo lako so kanga I. Ai maua ele konkalake se lau mo kupu wafe. Ai ngar swing or screen wire. Ngar swing or screen wire faka amilo fale. Le nga kako kalango ai foi mua. Le nga kako kalango mua. Oi. O le tūlanga le misela. O le hare tūlanga le whaonga ina o fōa I maseleni na au mai. Wha mea lofa maisi atunu. O le COVID-19. Por COVID-19. Oi. Pe whawhewhea. A le a fo I le whaonga inga sa whaonga ai. A seka ma mea whapenga. Oi. Le winga la kaptalanga. O loki kam whai lau aku mea. O mea ngi sa tali ele atunu. Oi. Wa a kako kalango le COVID-19. Ka le so swangi nga sau. Malo au whakasi. Mai ki paanga Samoa isi atunu. O le ala whai mai I le mea. E ka kaunga sue. How funds and assets mo meo aseka were used. E nga whaafewhea nga wha o ngā kupe nga au mai. Ma meo aseka. Ewe. Ele o whaapea mai la. A meo lea. O lea fia I loa resusu enga. Pe whaafewhea. Pe sa whaafewhea nga whaaka a wili lea. Ewe. Review on all governments, bodies, financial status. Koe maka I kupe koe wha sei kako koe review. Au le hale upo le review. Mo kai meo ka o ngā la whaka wasenga. Ko ruma le awhai ngā kai. Mau aso iau wau.
E umale ia 1, ia 1.5, ia 2, ia 2.5. Mea ngā ka ke koi i ngā ka kere i o ai runga ia 9. Ioi, mone review. Kusa ka koe foi lele ka koe kilo mai. I mea ngā o mai la makanga. Lea la fai mai foi i le mele. Review on all government bodies. I ku kingo umar malo. O lima o vai o kalinga o le isu o maka o le ava. Ioi, o le mangava o le whakawhaka o le pākua. Mea ngā ka o le kingo o le malo. Ioi, langa whape ngā le whakuranga o le mea. O le whakulanganga so se whaiga malo e pia mo kangaka o ai lunga le head so oi fo le ua so ange kalinga o le isu o le ngutu o lima o le whakawhaka o vai oi ano mi ngoro mta lea ua ke ia ua mamuru waku lea ua waku lea ua waku wa ia oi fo i rola i ora ka mafofau mana tua ne na sau noa ia le tamaitai vai nga ka ko fa pe ka ko nga kai la ka ko le kala ngore lai ku se o ka ko aba ai i le fono le olo numa nai nei pe fa maka e punga mai i ngare ka ko forensic audit report onga o mea ka kau o mea ngei o mea le aku ngu ele o ngi mea se vai nga fa upu fai ele o ngi mea a se ainga ele o ngi mea a se itu malo ele o ngi mea a se kalapu no o mea ngei o mea e ia kusa uma iai tangata Samoa. Pe e ke ngofo i Samoa, pe e ke ngofo i atunu mamau. E ka kou ke a ia kusa, o ngā olea o ka kou o rei lalo le upu Samoa. Ioi. Mea ngai ringa ka kou lea kui kala ngoa ama ka luilu ia le forensic audit. Ia langa e pia ngofo ia ku, ia ka ika ia ngā se kala ngoa. Ai e ka kau i le vaenga ua ka ua o tusi tala ele i fesili ya se si ai ia fia me po o fea ua fai i ai le kako forensic audit a wai le tau tuli no tato ua fesili ngia le min stau tupe a tali ale le pale mia o ia nga ka ua fai uma mai ai ni poki uma min sta nara san mele Maren vai pera sa ki Apollo ngai oi nala a ka me ka ke no oi o koi nga kai minge e se lo fia pingi me nge o ki Apollo io se mo kai fa la fu wa va ya ko e se la ko va ile langi mangua o me o kai fa la ko ke lo ai mo me anga mo me anga ia mo ki ngo ai anga la oi fo la o eva la oi fo fa ko e o le pinko le nge e valo ko i tu lo io ia o le winga o famtalanga le fai atu auangi o kako tatou pai ave ese o tatou mafaufaunga o outou tulo fo ia la lango le lai tu HRPP ma matou ma o te lango le fatu tu le tu sa mo tasi auangi o kako mafaufau fa vaenga fa fai de melea forensic audit o se su enga i mea pakingo ya kako oe ma po fia lava la vaenga fa fai oi e leo se su enga fo ilea e fai ngi mea mai sisia ku le hai o mea pakingo ka Samoa oi me pakingo ka Samoa rongo winga e ka kau nga agree fa kasi supporters matangata uma Samoa ya fiai le vaenga fa fai lo anga ya malo ma le vaenga fa tu le tu Samoa tasi e ka kau nga ka ko agree uma le melea e ka kau nga fo fola ma i luma le pokiria e ka kaunga fofola mai li poki le uma. O le ale mea o iai se mea pila wa mafua ai o na le au mai ale ripoti le iluma. Fa maka o iai ngisi o a fia o le malo i le li poki le wa fai fai de suenga. Fai koi foi. Ia te ila tau o sa fo fai le teimi nei.
Fa maka o ya ingisi o afia. Tuloa ya. Nai fai pule fo ina toi sa fa nga mai le fai nga palota nei lo tasi. A la ofisini. Fa maka ya ingisi nga. Nga sa fa nga fo o lo sa fa ito no le malo. Ua maua se fa kala ya afia fo mala ko li poki dia. Nei lo por me nga vole au mai ai. Nei lo por me nga vole au mai li poki luma. Nei lo pe wa ya ko la mua mai o la ko ngoi luma. Fua le au mai. Au mai le reporti. Yoi. Au mai luma. O mea le atunu. E leo ngi mea nga o kou. Au mai le li poki le luma. Se tilo le atunu. Talinga e fia whaalongo o nei tinama ta mama tutua. Yoi. Ya le wake i awa. Wanga loma. Le awa we vesi akuare me le manga loma kua ya marka kori poki. O le tupe. O tupe tangata Samoa ngangaruai. E le ongi kupe mai a koukanga. No. O tupe atangata Samoa. Yoi. Hamai luma kako kilo. O le li poki le ngā. O le makua i ka ua i le whai ngā pāloka le luma ka ingei. A fofola le li poki ngai luma. O le atunu. E le koe whaiangi campaign o le pāloka. Mo i lau kala le whaiaku. Eoi. E le koe manga o miangi campaign o le pāloka. Kai mia e fofola mai le li poki ngai luma. Ka marasa mala le whamasinonga. Fai mai, there's a case to answer. Nela mele la answer. E answer pāloka le so. Le koe in campaign le whaia. Pe a fofola mai le li poki o ina. E fai i ai le whaai unga tonu. E fai i ai le filifilinga a mio tonu. Ale tangata pālota. Pe a kilo le li poki. Ai awale mangai o mea nga amali li poki leo kankora lawa. E au fia o mai Samoa. Eoe. E au fia o mai Samoa. I mea o lawa kua pile i mele. Eoe. A au mai la iluma. E le koe mai mausa kai meo. Ai fai ia fai pure. Fai nila ko campaign. Ar campaign da. O le li poki o le forensic audit. Eoe. O ingala fai fam sinonga la tunu. Ele fa peo se so nga masei. Wa le ana manino sa no nga fia mei tono al parlemene. Ile o se me su e ai po ai nga oi a oi nga le ai manino ia. Ka ko kilo o le ale ku ai nga fa o nga. Nga fa o nga. Tupe ale atunu. O ai nga mafia fia ia la ko. Ka mau ai nga a o ai nga mangifi. A o ai foi ele yo. Wa laki ma ko wor pro ke kion milion nga nga fa ma ike man. Ele fai ngā malo pe ona yai. Wa laki ma ko wor pro ke kion milion nga o inga pese ngai milion nga. Ele selu le la udel maria to langa olona fofonga. Sa pua ina mai ele fa mala maina o pro ke kion milion. Wa laki o pro ke kion milion nga wa mako mo wai se mea. Yo. Yale. Ma na ia fina ngalo le tunu le tustusi mai. Soli sao. Au mai iluma le poki wa adu le milionga mon kupo le tunu. Yo. A lofa le fai pule ia fai la na mio tonu. Le minister o lo yele reporti le au mai luma. Au mai luma. Talo sia i seisi feilo inga tusitala. Yo. Male tai o malo. Se i fesili atu iai. Se i fesili aku iai. Yo. Wa avea ele se sera tala le fai atu. Ana le tupu mele tono vaenga fa fire fast. Wa levanga le lea mani li poki luma. Aina tupu lo le mele. Ngalo aku markako forensic report. Oka o yai masalo.
O sio tauso lava le masalo. Toi whamawina upuia. Iai masalo ya kia. Pe leo le pomu lea. Po whaapea i vang whaufai. E whaavae mai. Ile li poki lea. Eoi. Pe leo le pomu lea a makanga la langi mai i. E whaavae mai. Ile li poki lea. Waka ko mawhau ye. Lea ua kako ki e ile lainga o le a au mai le report ya forensic audit inuma. Woi, ai pā i wholoma le mea lea. Wha malolo min sta. Eoi, wha malolo min sta. Wha te haisi min sta. Wha malolo associate ministers. Eoi. O ye se mea o kaupu pungi. Wala visili lea. O ye se mea o tau puni i. Fua lele au mai o le report inuma. Toi fo i lala upa mtalanga. Ele saunoanga le taimi o le lafo. O le fatu tuaina. A le sui tamaitai o palauli. Po le tamaitai fai pule. O le tu malo palauli numero tasi. Munipola ana rosa ale molio. Ngai iai no tantonunga. Ile risafo lenga fai. Ale kapineta. O fai se tūlanga ni lei. Ai ana le saunoa le tamaitai. Ya munipola ilana saunoanga. Ile lafo le fatutuaina. Awoi. O ke leilo. Ele ai la e whake ia. Whake ia le soi whaposei. E au noa ma se whaataratara noanga. E au noa ma se whawhetai atore taitai. I ngā luenga le lei sa whaia e lea foi minsta. A o iai ma se eile no foa. O ia o le minsta o tupe. Eoe. Soi whaposei. Langa o lena maua na whaarafonga whonga o maila tunu. I vai laina. I le vai matai tusi. I le vai pirioka. Eoe. I le vai ngoka. O saunoanga tamaitai. Fai pule o palauri numero tas. E kei. Ko le mei. Le mea nga iai. Le whaafua sei. Kei ko le mei. Le whaafua sei. Ona. A whaina. Ma ave ese ia mairona tofi minister. O tupe. A leo solonga le leile alu o le mea. Eoe. Talo fai. Ile ono sai o sia tamaitai o sia tina. Fai pule. Na ia pui le mamalu martamali anga o le vanga fa ufai. Anga o sesi. Nga vesa mo se ya. Sauro i lunga le ya. Wa uke la ufie la vesa o kofi minska. Langa o le tina moni. Mele ka o le kinga moi. O ia o le pae male auli. Na te faa ma fola. Le maangu mingumi. Eoi. O toi fo ia u langona ma lo umanatu fatawa. Ile removal. O sitina lea. Mai lona tofi o ia. O le ulua i minisita. Tamatai o tupe. Sao. Eoi. Ia, ile whapio wo whai atu a meu whatauanga vale. Ile tamali i fo i o tūla i e temi nei. Ia lau timu ia a fo wale se vai. Eoi. O ia o se tangata tonu fo i o matafa yoi nei. O ia fo i o se tangata e lavanon sila fie mea. Tati ia le mea pe ona iai nei, le whelau toa i o iai nei. A o le winga o la wamtalanga. Oka. E mkau kia le mea. Ana le ali yae, le lafo le fatutua ina. O te leiloa. E reo se mea na faise i se tūlanga aloa ia, po se tūlanga mamalu le mea lea. Ioi. E mkau kia. Le tato forensic audit report. Au mai ruma. Ioi.
o le campaign a vaenga fa upu fai lua mole palota o le lua o luono a mu fai ai a fai tote na mata fiofi o na iai nisi e fa ono maua i ya mole ya se senga mole me avoid ah mole ya se senga me avoid ngale o fa pa fa ofe e fa pa e feura kai ka fa ofe e pa fa ofe ko mu wa yo wa feura e feura nga fa ofe ya wa fa ma ko fa ofe ya so fa ofe king apa ai masaka making apa nga feura yo ai fa ola mele me kuku ai pa ko mu wa fa pe nga le mele kupu i yo o le me ko wanga le kupu i wa ese nga feula fa ofe la fa pa awa musu fa pa awa fo ile mau kingo e koe mu wai yo la mi tonu o lo sa ili la tunu mana o mi la tunu ni ta ile lei ta ile lei e ma fai nga feula fa nga ofe ma fai nga fa pa fa nga ofe yo ai le mana o mi la tunu ya wa feula ma dia e marika ko forensic audit a olele wa feula la fa pa ai nga baba ai ku o king up fa nga ofe musu ro fa pa wa ro ko mu wa e lo ko mu wa ya or tu langa na ele le nei fo ya fiafi tatu taranonga au mana tu la fiafi nei le fiafi nei modifa mai senga kota marfaleo tatu pa anga uma i se uso foi wo vala au ile atua a avea ma a o yai le ngaluenga fa leo ya wa fia foi ma yo tino ya se uso ya rex ma mea fa manuia le atua le malanga le uso kire ka kongo ka mi le o le uso il matou maftanga te mo a o nga fa solo mai lava na matutua talo fai ia fa mai se atu le nganga le atua i to lua sunga ya rex ma mea ma se ala fa nau o ainga o tau ainga o wo ai mai se mtanga luenga sanga lua ele uso ia fa ma fan fananga le atua ia te o tou ile tu sai fo i marvala au pa ia le atua ile uso ia ai le ngata fo ile man tua le nei fiafi pa manvianga mo sio to fine ya Marilyn Lavea pali Marilyn Lavea ia ma orta la fia le wa to fa fo siro na malosi mai mai tino ia malo lava o nei so fuanga po le arka ko malolosi a o anga nga sia si mai mai o ya vai ka vai fa ko ke ya wo TKO wa nga malo pali tai mo orta la fia na wa mo no malosi ia pe la tu langa na de fa fonga so tato tunu mo mori fa tai i so tato tunu mafta mai a wana ngalo ta penanga mole aso sautina fa isa fa tauri motonga se me alo fa motina alunga fa malu moenga se feipu o kapoki pusa lava lava o le ari to inga me alo fa fi taui mo sautina ia po le avertina e to tongi lona weekend ile motonga ia no foi se ia ru ese tu tina mai le fale ile fatinga ulu o tabaiti ave to tongi so na potu le motonga ia sau time to nai to mo moli le motonga se ia ho na mai ala so le aso la satina ia
ai auna ngalo fa tause me alofa se seki no fo mo sino matua yo se me alofa le ya nga mo le ai nga toa fa tai le precise Samoa iso uso ya mase Charles mase ya tu fata singo nei ta wo nanga manei tala no nga ilunga upeng ta ilangi o ya ai nga ta fo ilea o mo dia fa tai i nai company fo yo mfayana so sani mai o so tato tunu o hanga le mai yo tong tong i ma mai ya o ma le yo ke fa ku ai se la me ka o le au ka ai ma o le au ka ai ma le ke fa ro ko ka uro uru ai le fo ai ro yo ale au tong tong i ma ma au vero aso mai a wale ati na ole a ingo kota fafta tele lava yo Hannah Brown ya tu lo ya swafa foi pe ona fa pale nei foi a inga yo ya swafa manua ya tato felo foi se taimi yo ya ole nei fiafi ava pio fo mafuta mai se tama ya yona keti ma foa ya Martina ya foa ya tato felo ai foi se taimi vini mai tato talanoa ya ai mai se tama ya yo asa no miali o se uso ya la papo talo mafuta mai Australia taito yo Tivoli ya masi fartua fo ya Julieta tole a fo sina ya masionari ifo ya pasina malo yo le tupu fia le atawa ya male lo se tato watunu afetai lava le to mafuta mai ya o walo fanga molipo e a uso e tato proclame masani e tauta ya le uso ya to farva imlaya siata pio valiko ya le sunga ya le atawa Nielsen ya le sunga le loia au le lei o le loia piko sida le au le lei sida la wai yo le sunga ya sauni ya maltato TV o le Blue TV maltato proclame tauta ya le kama kiki au le lei oka ke fa kwa fa se wapa mai ngi fa kafa le se lungo le la wao savea le atawa Harrington yo oka se melaka o fa medicino makua melaka o se lu fa se wapa bi se lu ai pe yo malo mo proclame matata wanga ifo fai vai lungo le radio Samoa ya le sunga ya turisi for tea ya Elvis Molly ya se uso ya red wine ya manatu le ya hoi nisi tatu fai proclame ya feta matalasi 747 pilot o pai lake nga o 747 ya feta matalasi yo ya malelo lo se tatu tunu fa marulu fo i pa pe wole to lau to swafa ya mo fo yo to i desi proclame o lumai ya ai mo le nei taimi o la fiafi mai sa mo nei ya awana ngalo e fa mo a fe tawi male ava no le fiona fa lo longa ya lupe matasila ila so taya o le am fa on tu ye na tato por kala me tato te vai se taimi taya o le fiafi ya mai le motonga male fiona fa lo longa ya lupe matasila ya lewa to ai tau no fa no le fa ngabalanga fo ertina ya fo moros fali ma lo malanga manuia ya te lo fo iwa wa to ale leia si o so matua ai mo le taimi le fiafi i wo ma pa anga u malava faafetai aiai se gagana ua le tautamali po ua le matagofie lau faafogafoga faamagalo mai kota faamagalo mai ioe o te alofa tele mo outou faamanuia le atua i faigamalologa le fiafi faasoifoia